ekipe ya Arsenal nyuma yuko yareruka gutsinda match of course yitwaye neza, itsinda igitego kimwe ku busa, ariko igitego kimwe of course ni game ya Newcastle Mappies, ekipe y'umutoza Ediowe, aho shampiyona igeze mu rugamba rw'igikombe. Twabigarutseho cyane hano kuri LC Sports, icyitwa ibitego bizakenerwa, ndetse ubu bwinshi bw'imikino ugomba kubijyana unatekereza kuri rotation. Ese ndakinisha abandi, ese ndaruhura abandi? Ibyo ngibyo byose ni ingenzi cyane muri uru rugamba rw'igikombe. Ni amanota 3 ekipe ya Arsenal yegukanye muri iyi title race, rugamba rw'igikombe, ihatanyemo na ekipe ya Man City. The Seasons izakina na ekipe ya Everton ku munsi wo kuwa mbere kuri Hill Dixon Stadium. Umukino nawo ewana tugomba kwitegamo byinshi cyane. Ndahera ku mutoza Mikel Arteta, umutoza w'ekipe ya Arsenal. Uyu mugabo yagarutse kuri Victor Gyökeres, uyu rutayizamu watsinze ibitego bibiri mu mukino ibinatanaherukaga. Victor Gyökeres umwe mu bakinnyi nawe twavuga ko pressure ntabwo imworoheye na gato. Victor Gyökeres umwe mu bakinnyi nawe twavuga ko igitutu ibyo atangazwaho ewana ni byinshi cyane. Uyu mukinnyi yatanze assist ku gitego cya Bukayo Saka, ndetse anatsinda ibitego bibiri. Assist yahawe na Bukayo, ndetse n'indi assist yahawe na Leandro Trossard, uwo bita Victor Gyökeres. Ewan, umutoza Mikel Arteta on reconnecting with his girlfriend. Murabizi ko Victor Gyökeres yari amaze iminsi ewana bamwe bavuga bati hanze y'ikibuga ntabwo bimeze neza. Uyu mutoza yatangiye abigaruka ati we analyzed everything, not just the player but the person, the environment, the emotional state. We even looked at what Alex Ferguson did at United, how he connects with players beyond football, how he creates the trust. Ati twagaragaje, twafashe umwanya dutekereza kuri buri kimwe cyose, tunarebera kuri Sir Alex Ferguson uko yabikoraga mu ikipe ya Man U, uburyo abakinnyi kuba bari muri mood nziza no hanze nyine yo mu kibuga. Ese hanze y'ikibuga umukinnyi ameze ate? Ati byo biri mu bintu twitayeho cyane, twarebye kuri Victor Gyökeres. Agakomeza avuga ati because performance is not only tactical, it's emotional. Ati tunabibutse neza ko performance y'umukinnyi ubwo nukongera gusubirana n'umukunzi we. Murabizi Victor Gyökeres ubwo yavaga muri Portugal, umukunzi we ntabwo yabyishimiye na gato. Banafata umwanya wo kuba batari kumwe, baratandukana, ariko hongeye kubaho reconnecting, kongera gusubirana. Ari byo Mikel Arteta avuga ati ni ibintu twanarije. Ati performance z'umukinnyi ntabwo buri gihe biba ari tactique gusa, ari gihe bisaba nyine emotion. Ese ari kwiyumva gute? Ibyiyumviro bye bimeze bite? With Victor, we felt something was missing. He had disconnected from a certain parts of his life when he came here, and sometimes that affects how free you are on the pitch. Ati umukinnyi kuri Victor Gyökeres n'umukinnyi ubwo yazaga hano hari impinduka zabaye mu buzima bwe. Hari impinduka zabaye mu buzima bwe uko gutandukana n'umukunzi we, kuba batandukanye bitewe n'uko yamubwiraga ati tugume muri Portugal ni ahantu heza. Avuga ati ibyo biri mu bintu byamwafektaga cyangwa se byamugiragaho ingaruka ku musaruro atanga mu kibuga Victor Gyökeres. Hanyuma agakomeza agira ati so we worked on that balance, we helped him reconnect especially with his partner to feel comfortable again, to feel stable, and now you can see it, the confidence, the energy, the clarity in his decisions. Ati kongera gusubirana n'umukunzi we ibintu twagizemo uruhare nibyo bijyanye n'uyu musaruro mwiza. Ati uyu munsi murabibona noneho uburyo ahatana, imikinire, ibyemeza afata, icyizere yongeye kwigirira. Ati icyateraga performance ze ziri puwa mu minsi ishize
harimo no kuba yari yaratandukanye n'umukunzi we. Ati rero twagerageje gutuma yongera gusubirana nawe, ari nabyo biri gutuma yitwara neza. He's playing with freedom again. For us is simple. When Victor is happy, he's dangerous, and when he's dangerous, he helps the team win. Ati kuri twebwe ni ibintu byoroshye kandi byumvikana. Avuga ati Victor Gyökeres igihe yishimye aba ari umukinnyi mwiza, kandi igihe ari umukinnyi mwiza ushobora kuba yatera ibibazo adversaire, natwe bidushyira mu mwanya mwiza. Umutoza Mikel Arteta ashimishwa cyane na performance ya Victor Gyökeres, ariko akavuga ko bimwe mu bintu byatumaga Victor Gyökeres atitwara neza uyu rutazamu equipe Arsenal harimo gutandukana n'umukunzi we, ariko uyu munsi barasubiranye. Arteta kanavuga ko babigizemo uruhare kugira ngo ba making sure ko emotionally donc ari buze kuba yishimye. Ari nabyo avuga ati urabibona ari gukina with freedom, with confidence, bikanajyana na performance yakoze kuri uyu mukino. Equipe ya Arsenal yatsindaga iyo bita Fulham. Avuga ati no kurebera kuri Sir Alex Ferguson nawe uko yabigenzaga muri equipe ya Man U beyond football, uburyo abakinnyi bajya muri mood nziza kugira ngo baperforminge. Hanyuma umutoza Mikel Arteta, umutoza equipe Arsenal, hano turi muri post match reactions. Nizere ko wakoze subscribe. Akanavuga ati ni message agenera abafana ba equipe ya Arsenal on the running kuri imikino isigaye nyine n'urugamba rukomeje rw'igikombe. Ubutumwa ku bafana Mikel Arteta ati let's keep doing what we did all season and bring that energy, that passion, and together we are going to make it happen. Ati ubutumwa burasobanutse, mureke dukomeze dukore ibyo twakoze uyu mwaka w'imikino wose. Izo mbaraga zanyu mudutera inkunga, mudushyigikire n'urukundo rwinshi, hamwe namwe tuzabasha kugera ku byo twifuza kugeraho. Message iri clear and simple. Umutoza Mikel Arteta supermaker aha abafana ba equipe Arsenal. Ni umukino equipe ya Arsenal kwinjiza ibitego bitatu, statistic of course icyo zinerekana ni ibintu equipe itari heruka gutsinda ibitego bitatu mu mukino umwe. Niyo mpamvu yari kuba criticized, abantu bayikritikaga donc ntabwo biratsinda nibyo, ariko igatsinda kimwe ku busa, igatsinda bigoranye. Izo critique ntabwo zishobora kuba zabura. Imibare yerekana first time in 9 games Arsenal have scored more than 1 goal. Murabona imikino itandukanye equipe yari imaze iminsi ikina idashobora kurenza igitego kimwe muri game. Izo resulta z'igitego kimwe kuri urugamba rw'igikombe byanga byakunda, aho ibitego bizakenerwa ayo nayo bari amakosa. Kugiye kureba game ya equipe ya Arsenal, games za equipe ya Arsenal zeruka, murabona statistic imari murayibona, bigaragara ko kwinjiza ibitego birenze kimwe byari ikibazo, ariko byibuze yabikoraga kuri game ya Fulham. Ibitego bya Victor Gyökeres bibiri, ikindi cya Bukayo Saka wakubise cloche umunya Mexico Raul Jimenez yamukubise cenga rya hatari, atanga assist ku gitego cya Victor Gyökeres, igitego cya mbere, the opening goal cyari cyiza. Bukayo Saka wari umeze neza, ariko amashyi menshi cyane nanone akajya kuri Miles Lewis Skelly. Turaje tumugarukeho uyu mwana, amwe mu bakinnyi bagize game nziza ari gukina muri Median. Miles Lewis Skelly wagize a top performance. Uwo bita Miles Lewis Skelly, crochet uwo bita Bukayo Saka se nimba arebye match yari crochet hatari cyane. Urabibona neza cyane hano muri post match reaction. Tugira twinjiza mu mukino ukagenda ureba byinshi cyane byagiye bibamo. Bukayo Saka atanga assist. Hanyuma si byo gusa byatangajwe cyangwa se reaction ni nyinshi zikurikira uyu mukino. Roy Keane aragaruka kuri Miles Lewis Skelly. Roy Keane message atanga
message aha umutoza Mikel Arteta kuri performance ya Miles Lewis Skelly wakinnye muri Mediane. Mukibona lineup birumvikana Martin Zubimendi yarabanje kuri bench bikaba ukumuruhutse kuko murabizi on Tuesday Arsenal izakina na Atletico de Madrid, vuga ngo gutekereza ko yaruhutsa Martin Zubimendi ubwabyo ni igitekerezo cyiza, ariko byongeye kwerekana indi tala ndetse impano idasanzwe Arsenal ifite muri squad yayo. Amaze iminsi adakoreshwa cyane Miles Lewis Skelly, donc hanazamutse speculation yatizwa yajya muri equipe ya Everton, gusa Roy Keane araha message ikomeye cyane umutoza Mikel Arteta kubijyanye no gukomeza gukinisha Miles Lewis Skelly muri Mediane. Amubwira ati wagakwiye kubibona neza ko uyu mukinnyi ari mwiza, yagufasha byinshi ugiye umwizera ukamukinisha hagati mu kibuga. Roy Keane, legend wa equipe ya Man U, mu magambo ye ibyo yitangarije tumugarukeho. Roy Keane ati this exactly what I'm talking about with Mikel Arteta sometimes makes it harder than it needs to be. Ati ibi nibyo njya mvuga, hari igihe rimwe na rimwe umutoza Mikel Arteta atuma ibintu bikomera kandi bitagakwiye kumukomerana. Niko yatangiye abivuga. Roy Keane, ufite abakinnyi ariko ntubakoreshe ugatuma bigukomerera kandi atari ngombwa, wagakwiye kuba ubyaza umusaruro abakinnyi ufite na karite zabo. Arimo aragaruka hano kuri Miles Lewis Skelly. Roy Keane, uyu legend wa equipe ya Man U, mu busesenguzi bwe nyuma y'iyi game ikirangira muri post match reaction, agabutumwa nyine Mikel Arteta amubwira ati nta mpamvu yo gukomeza ibintu. Miles Lewis Skelly steps into midfield and straight away you see it, energy, drive, bravely, everything Arsenal have been missing in spells this season. Ati Gabriel, uno mwana Miles Lewis Skelly akijya mu kibuga hagati, gukina hagati mu kibuga, yerekanye bimwe mu by'equipe ya Arsenal yari imaze igihe ibuze muri iyi sezo. Umukinnyi ushobora gukina n'imbaraga, ushobora kujyana umupira, umukinnyi wifitiye icyizere. Ati bimwe mu byo iyi equipe ya Arsenal yamisinze Miles Lewis Skelly yerekanye ko yabikora. Ahangaha Roy Keane agakomeza agira ati so why he's been sat there this whole time. Ati none se nukubera iki gihe cyose Miles Lewis Skelly yicaye kuri bench, nukubera icyo atakoreshejwe. Ati nukubera icyo atakoreshejwe Miles Lewis Skelly. Roy Keane akavuga ati you are telling me it's taken this long to trust him? Come on, this is not maybe this is obvious. Fans can see it, pundits can see it, but the managers has been hesitating. Abafana barabibona, abapundits barabibona, ariko umutoza ntabwo yigeze amwizera. Umutoza ntabwo donc icyo cyizere yigeze agiha Miles Lewis Skelly ngamukinishe muri Mediane. Roy Keane musesenguzi bw'akagira ati and now against Fulham he finally plays him and you are thinking well about time, but it's too late to act like this. It's a mass stroke. The real question is, where did it cost you waiting this long? Points, momentum, maybe even bigger things. Ati ntabwo byari bikwiye na gato gutegereza, kuko uko gutegereza hari igihe ushiduka wakererewe ukaba watakaza amanota. Ahangaha Roy Keane akavuga ko Arteta akwiye gukoresha Miles Lewis Skelly muri Mediane cyane ko yagaragaje performance idasanzwe. That's where the frustration comes in, because at this level delays like that can define your whole season. Ati rero akakanya niho nyine umuntu ashobora kuza kwibariza ngo kubera iki nyine mutoza atamuhaye icyo cyizere ngamukinishe, ukaba wavuga uti ndatengushywe cyane ko akakanya uko bimeze ushobora gutinda
bikarangira nyine ubuze resultat, ushobora gutinda nyine bikarangira season yose bigukostinze kuba watakaza igikombe. Uwo bita Roy Keane ubwo rakabwira Arteta ati ni ngombwa cyane gukoresha Miles Lewis Skelly muri median inshuro nyinshi kuko yerekanye bimwe bya equipe ya Arsenal yarimo imisinga. Turi muri post match reaction hano kuri LC Sports. Game yarangiraga Arsenal itsinda Fulham ibitego 3-0.